Belgia. Belgia. Oh, what's your name? My name is Mustafa. Mustafa. Yeah. From Belgia. Belgia. I come here and traveling with Andawin. Yeah, around Indonesia. Yeah. Saya bisa pesan kopi. Energen ada nggak? Ada. Oh iya, energen aja ya, satu. Yang panas airnya ya? Ya. Oh itu yang coklat ada nggak? Assalamualaikum sahabat titisan petualangan alam. Alhamdulillah hari ini saya berada di atas bukit ya sahabat. Gimana kabarnya sahabat? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita sekali-kali main ke sini ya. Ada tempat ngopi di atas bukit sahabat. Kuliner juga sahabat di sini menyediakan berbagai macam ya. Sekali-sekali kawan-kawan kita jalan-jalan online ya ke sini ya. Ini tepatnya di daerah Cipanas sahabat. Nah ini lokasinya ya. Ini terpencil di atas. Nah ini lewatnya lewat sana sahabat ya. Tuh. Ini lewat Venus. Jadi dari sana kita masuknya di sana lumayan agak jauh ya. Kebetulan kita kedatangan tamu ya dari Belgia. Seperti apa? Kita gabung ya ke sana sahabat. Lagi meriung-meriung. Jadi kita motong lewatnya lewat kebun pinus ke sini. Oh, ini ada jalan juga ke sini, cuman jauh lewat sini. Jadi kita motong. Wah, ini sahabat ya. Ini menjajakan aneka macam makanan karena ringan seperti kopi. Ini anak-anak sudah mau pulang. Di sini disediakan juga live musik sahabat. Ini tamu dari Belgia sahabat. Sama rekan-rekan. Sore. Ini sahabat. Kemana? Sob? Sel-sel rokok, sob. Sel rokok. Kedinginan, sob. Sob, wawancara sob. Ya sob. Ada ini, ada GTT cabang Belgia. Ya, ini GTP Honda Win ya, pecinta motor tua dari Belgia. Dari Belgia. Yeah, Belgia. Belgia. Oh, what's your name? My name is Mustafa. Mustafa. Yeah. From Belgia. Belgia. I come here and traveling with Andawin. Yeah, around Indonesia. Yeah. Yes, saya datang bisa. Fine, huh? Bantuan ya. Guide ya, guide. Yeah. Naon? Naon, ayang naon. Tanya ada Kumaha? Kumaha hati ngobrol. Gitu. Terus madang can. This guy tell you already eat. On dit on est full, gars. Oh, you see, full. many people is more tired. Wah, teng. I see more. Pondasi. Normally, after eat, sleep. After eat sleep. Dahar 10. Oh, You like Yeah. You like it? like here?
What? Like here. You like stay here. Ah, sok ya langsung. You like staying in this place? Yeah. In this area, yeah, it's good, that's fine. Quiet place, too many followers. Google Translate. Oh, yeah. Oh, yes, no. And you okay? Oke. Oh, His followers is too many. you follower too? This guy have like YouTube channel. YouTube YouTube channel? channel. Oh yeah, okay. Oke. What is your group? Subscribe ya. Same, we are same. What is the name of the group? Oh, We are Asep. your name YouTube apa namanya? Oh, YouTube. Titisan Petualangan Alam. Titisan Petualangan Alam. Oh yeah. Yes, no. Aduh. Ini lagi ngobrol-ngobrol sahabat. Yeah. Ngopi-ngopi. YouTube. YouTube. You have to YouTube. But I look for me, no, YouTube. But too many people take for traveling for with YouTube. But you don't After want. you no stop. But you don't want. Sometimes you can. Yeah. Better you do like that also. Yeah, you can. You can get more money. Yeah, but after you no stop with your telephone. Yeah. After it's difficult Yeah. for. Not good ya. Like for young people, yeah, you know the medium. Medium is not more difficult, huh? Yeah. Because Because when you born Yeah. born with a telephone. Yeah. Maybe no. Before young, no telephone. because Yeah. we are too busy. You don't. Yeah, busy to ride. After you tired, for good telephone. Ini sahabat ya, jauh-jauh dari Belgia main ke Indonesia. Yeah, it's good with the social. Dia pengen jalan-jalan naik motor mau ke Flores. Wah, joget. Saya udah naik musik juga, sahabat. Mantap. Permainan mereka ini. Oh, nyawa ngaliwat tuh di ditu sok ngaliwat. Panas kali buat beda si binyo penting. Oh, berarti ngaliwat. Diajakan ngaliwat. Aneh kan merenya sobnya ngaliwat. Itu aman. Oh, aman. You know this song? Joget gitu joget. Oh, joget. Sana joget. Oh, pasti lucu sob. Oke sahabat, karena ini dingin ya suasananya, kita pesen kopi. Nah ini diantaranya ya. Saya bisa pesan kopi. Energen ada nggak? Ada. Oh iya, energen aja ya, satu. Yang panas airnya ya? Ya. Oh itu yang coklat ada nggak? Oh iya, boleh. Hah? Rasa apa? Kenapa? Rasa apa? Rasa coklat ada nggak? Ya. Coklat aja sahabat, karena saya nggak ngopi ya. Wah, ini orang Belgia senang banget sahabat. Di tempat ketinggian. Jadi di suguhan musik ya sahabat tuh. Orang Belgia senang banget sahabat di dia ini di Indonesia. Wah, ada tamu-tamu mulai berdatangan. Aduh, Mang, dah, Mang.
Kopi naon kopi susu, wah mantap, gantung lagi menikmati pemandangan. Anya tiris dingin mohon lokasi mulai senja pas habis maghrib. Masih bersama bule Belgia sahabat.